Pozdrav svima ljudi. Večeras igramo Amnesia Dark Descent. Horror igra. Znači, počinjemo. Yes. Idemo. Ja ću sad malo čutati, pošto vi želite da čujete ova. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name's Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Jo, znači ovo je, mislim, kogo sam čitao, kogo sam vidio, horror igrica, baš strašno. Mislim, htio sam da kažem da igrica je baš strašna. Kogo sam mogao da vidio, nisam gledao kako ono, cijelu igricu, nego sam gledao samo ne strašno. A i zaboravio sam gledao malo da. Evo, počeli smo. Follow the liquid trail and find its source. Okej. Pa idemo ljudi. Vidimo šta može sve da se radi ovdje. Malo vamo vidimo šta sve ovdje ima. Real seva, brate. Možemo oduzeti. Aha, kada držite R i držite levi klik, ono, možete da rotirate. Logično, rotate. I kad, dobro, kada držite prvi levi klik, onda istisnite desni, možete da baciti. Dobro, idemo ovamo. Idemo. Ajde, idemo. Šta? Nemoj da padaš, molim. Čiji tragovi. Čiji su ovo tragovi? Nemoj sad da me plašiš. Hvala Bogu što ne može tamo. A, o, ajmo ovdje. Joj, brate, ja sam plašio sam. Šta ima? Ja osjećam da će mene ovdje nešto da uplaši. Što je ovo dobro, možete se sakriti. Čujem nešto. Čujem nešto napolje. Nećemo se plašiti. Idemo vi. Znači, koraci. Oni vode ovdje. Ladno, može da se uđe. Šta ovdje? Idemo ljudi. Idemo gore. Ovo zatvori. Znači, počinje novi serijal, to je ovo. Amnesia, kako čita već. Voda. Ne.
nered. No nije to ništa. Nemoj sada mi iskačeš ovdje. Jump scare, nemoj molim. Šta je ovo bilo? Stvarno ne kontam šta je bilo. Kao neki duh da je prošao. Kao duh isto. Ne. Otvorila se vrata sama. Jua se već naježio, vrati, ne znam šta je ovo. Alo, ne prilazi, gledaj ću se stolicom. Ne prilazi, bolje ti. Slovo ću te gledati stolicom. Priđeš, znači... gađam ti se stolicom. Nemoj iskoči, nemoj nešto iskoči. Zatvori ovo, beži, zatvori ovo. Ajmo ovdje. Brate. A časno se sakrijemo, nešto ostao sam se ispije. Malo dodahnem samo. Brate. Ajde. Ne znam, zamislite, sad otvorim vrata, otvorim ovo, iskoči nešto, zamislite. Neće valjda to. Idemo. Mi smo bre hrabri, idemo. Otvorim vrata. Turn on lights in the... Čekaj, vidimo sam šta je. Imamo još šta. Nemamo nota. No, ništa. Da, to. Ajmo i dalje. Nećemo se plašiti. Aj brate, ovo mračno. Daj, moram i da ulazim. Idemo dole da pratimo tragove. Inače, pišite u komentaru ako hoćete da napravim grip kako instalirati i skinuti ovo. Ajde. Koliko snim. Dobar. Pratimo. Jo. Šta je ovo? Nećemo sraćati nazad. Samo kad bi znao čiji su ovo tragovi. Da bi samo to znao. Moramo ovdje znati. Beži. Beži. Mogu da uzmem ovo. Ne. Nemoj. Beži. Šta je ovo? Kako sam se prisjetio sad? Šta je ovo, brate? Što je ovdje nestalo svjetla? Gledaj. Nema ništa. Mogu da uzmem makar ovo. Dude.
Najbolje zatvoriti rad. Sve bure. Sve bure, šta je ovo? Tender box. Sigurno čim ovako stoji da mora nešto da se upali, da se cisne. Ovo toči od uzgo. Ovo je svijet, za ovo. Sad. Nemoj, mi iskačeš. Ne da mi iskačeš, nemoj. Ma, ajde, budući nešto. Šta je ovo, brate? Pa vi sad čovječe ti normalno. Sad mi se čini da me nešto ovdje gleda. Kjusit. Hvala, ovo krenje. Bem. A da, ovo smo trebali da uzmemo da bi išli gore. Tako kontam, valjda. Da bi gore uzeli ono. Ajde, odemo do gore i da završavam polako epizodu, pošto dugo traje. Znači ljudi, ovo je novi serijal, igrat ćemo ovo dok ne pređemo. Ja se mlađi ove zvukove, nije mi ovo strašno sve.
Dobro ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog gameplaya. Nastavljamo sljedeći gameplay, nastavljamo ovo, tačno odavde. Znači da je tačno. Pišite u komentarima da li želite da napravim klip kako instalirati i skinuti. Znači, mnogo strašna igra. I vidimo se u sljedećem klipu. Tada.